Prije 3 godine drugari su mi poklonili biciklo, ali nisam ga koristio jer nisam znao da vozim. A onda se sve promijenilo. Poslala mi je poruku i pozvala me na vožnju. Odmah sam se organizovao i pozvao prijatelje u pomoć. Došao je i dan sastanka, ali umjesto nje pojavilo se moje društvo. U trenutku mi je bilo neprijatno, a onda se pojavila i ona. Fenomenalan dan. Konačno sam se našao s njom, a i naučio sam da vozim biciklo. Za one momente koje jedva čekaš da podijeliš, uživaj u slobodnim pozivima i porukama u mreži. Pronađi opcije 1 dan, 7 dana i 15 dana u Supermeniju i izaberi. Prva aktivacija opcije 15 dana je besplatna za nove korisnike. Telekom, podijeli doživljaj.